Merhaba arkadaşlar, biz bugün Bahtiyar Kırgız arkadaşım. Ben Kazakça konuşacağım, Bahtiyar Kırgızca konuşacak. Anlaşacak mıyız? Bakalım. Bahtiyar kalaysın? Жақсы, өзің қандайсың, Айгерім? Men de жақсымын, рахмет. Ne istеп жатырсың? Азыркы учурда ошо Анкара университетинде PhD докторантурада окуп жатам мен. Өзүң да окулар. Мен де сен сияқты болып, докторантура оқып жатырмын. Бүгүн эл аралык студенттердин симпозиуму бар эле. Симпозиум аябай кызыктуу өтүп жатат. Ар түрдүү өлкөлөрдөн келген досторубуз менен таанышып, кызыктуу бир атмосфера чаралды. Татарлар бар, кыргыздар бар, казактар бар, африкалыктар бар, Азербайжан бар, өзбектер бар. Dünyanın 50'ye yakın ülkesinden studentler var ekan. Sanki Kazakça konuşuyorsun gibi. Sana nasıl oldu? Maga da okudum oşonday oldu. Biz özümün ene tilimde söyleşkendey эле söyleştim. Ana tilimizde söylеп атыргандай. Ben de daha okudum oşonday. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence Kazakça ve Kırgızca aynı olabilir mi?